Yougnuo YN685 speed light on the ETTL support on the inbuilt wireless system ngala nong sinang alian view ni han hum chin pon speed light dang ai chon alian rio rian na ngala speed light dang len kan compare sinang ai flash ton mani live well po alien view ni YN685 speed light nia chon hei hi Canon 580 EX Mark II ania alien zau le ni chuan hei hi Canon box 430 EX Mark II ani yan lens zong hi an envelela aliat ko bo support ania high speed sync ati thai boka lai ai achunga hian wireless receiver kha hal mi hal ani inbuilt receiver oma engzek deba standby in omani and slave mode kan oma YN685 trigger dan tu slave mode kan da chuan YN622 Yougnuo YN622 hian a control the ni hei trigger tar man the hi transceiver ania receiver ani boka receiver ni chan lai hianin flash hot suwa khan kan danga a trigger thei bok ani channel 1 channel A ta chen kan test sang hian trigger ta na man theya hei camera kan da mayanga chuan Yougnuo tho YN622 TX hei transmitter thong ani receiver ani velawa transceiver ani velawa hei chu trigger ringot ani hei hian a control thei boka hemi TX kan man hi chuan elai tang hian power flash power a hi ta tang hian a set zung thoya hemi ne hian inbuilt receiver oma bangkhan hemi receiver san ngai to lo khan ai hian ti hian ein repo communicate ta zunga hemi mang hian power kan du za ta kha a set zung thei ani group thum hemi mang hian a control thei ani hemi man ero chuan camera kami flash menu atang khan set tur ani thunga ein camera radio communication khan dei vek thunga amara chu hemi angni lovin camera a flash menu atang khan control ngai ta thunga ni hemi ye so adang lam na ne me ta trigger pa ni kan man na adang lam na cha in hei lo po hi YN622 ni lo
kami RF603 po kha aman thei thawani amara chu RF603 khan hadiang power setting dang chi hi anei ve lawa tin ETTL support lawa flash menu atangmona control thei lawa a flash atanga power set khangai thungani kami kha adang lam na lam chani